palapa kas manlag di kalmanaen asinangal tani aya tanagtengan tamane anibersaryo ayan ayata kas manladyak narikrik na panaglabas di anda no ayan ayat ket napudno sa'yo ayan ayata kastoy idi sangalentan ni ayan nagpaydumat ragsak awanti umarta tayin kamane sisipe sambiti ayata anibersaryo tipos pusuta umay kan biyak ko dahil karaglin na ilo kas manlag di kalmanaen asinangal tani aya tanagtengan tamane anibersaryo ayan ayata kas manladyak malikrik na panaglabas ti anda no ayan ayat ket napudno